lisantil hu Chalqat Juan nash holomil qatzolbal chiruli kutanain anak kuanakui atkuaskuitzin kuanakui liqabuqbal liqaqua Jesús salihu Mateo capítulo 11 versículos 28-30 nashcheqe chalqesh kuikin chejunilesh li lubkesh utlitakwa jenaqesh utlain teshin hiltasi salihu Isaías 55:1 versículo 3 nakosh boqaqui liqaqua Dios chishjunil litachaqiqre chalqaq uttauk aqchan liqaqwa nashchichi iqe yalchimatan liqakolbal lirusilal choqreli lublu litakwajenaq sashkaba chishjunil lima usilal utlirailal linashkamchaqaruchi chochain naraq shkojobankili qachol naraq shkebalqeli qashal chabil utsalihu Juan capítulo 6 versículo 44 liqaqwa Jesús kishkiaqui Nakma ani hunak naruna chalk manak na shikrikin liqaqwa Dios kuingata taklam ilchaq chishkambal chanchahukain liqaqwa yoche qabuqbala naqkuanaq kuyat kwaskuitzin lisantil musiq naraq qannach obresinkil naraq nach obresinkil rikin liqaqwa Dios naraq naqtachalq rikin naraq naqtatkanaq rikin toqretal naqa anta kulun kuchishka sutil utsalihonal naqlaat ta sumela buqbal utsalihonal naqtaq unobrisila kwam naqtaq ulsala kaush utsala kwam liqaqwa Jesús tatruqchi rek angeli tuqdukil usilali nashchichi liqaqwa utha yal re makamenaqat chik matoqyoyoqat naqliqaqwa Jesús tol elqshka sutil tat koleq liqaqwa Jesús kishye salihu Juan capítulo 6 versículo 37 naq chishjunili nachal krikin ma jun reheb linashsiqtanata Ángelu naqla otok angelaq sa jun comunil utikin lishten lisantil musiq liqaqwa Dios Toruk chishkambal li chabil esilain rikinep chishjunilep li toqmaji nekeshnaw chirish liqaqwa toqmaji rabiomep jun sutaq li chabil esilal chirish likolbaib Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 nashcheqe li musiq ut li ishaqilbej nekeshye chalqat li ta'abin qre chishjehaq chalqat utlita chaqiqre chalqaq lita ahoqre chishkulaq chimatan liha nakehokchuam kharup qanaqwan noko sikok yalaqbar man joko chisikok sanajej barqui makwa qawnaqinga to chalq rakhrikin liqaqwa Dios shbanaq liqabuqbal kebilqe utkebilqe chimatan makalita toh shbanaq yal sashqabali rusila liqaqwa Dios nagoruchishta baliqakolbal Sashkulbal liqaqwa Jesús liqajuam sashrabal chi anchal liqachol jonas chiqelihu Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 liqajuam na halak chihunquakil reaqui anaqquan utarin saruchichoch ut re lijunelikjuam lisantil hu naraqe rikin hun shaq alru lishechi liqaqwa choqe Apocalipsis 22:20 li Jesús linacholo bang shalal chishjunila inasje relik chiyal naqtin chalq chiseb ho kanta shaq chalqat atqaqwa Jesús machokat ratawankilat lishkap kulunik liqaqwa Jesús ho eta kulman qain kuila oto kamq rubelaq naqliqaqwa Jesús tol elq lishben litaril lishnaqliqu chirish liqakamik manaqto yolaq jikchaqun sutaq han liqaqwa Jesús chikulung chaq salichoq sashji liqila oqob chi ángeles liqachuam sa jumpata no mekat kaskuitzin chanchan liqajob chanaqwi qeli santil huak shqil chaq chiruli shamanain hukanaq salihonal naqto kwakliq jikji yo taqil liqaqwa Jesús chichal kashka sutil mare lishbeni liqaqaush hanaq yalaq peqwi liqaqwa Jesús relik chiyanaq mukosh ay tabbe chaq chichal chaqo shbanaq chirish likamk litaqil kui akaqsho kam naqliqaqwa Jesús tol el han lishkap kulunik utkuinga toruq chishtaw alqibrikin saliiq onashtiqelihu 1 Tesalonicenses liqilo bal linokokulak chishtaw alru arina naqkwan papayaq kwichiruchish khunilik aru kaudesim ilcho qesh ban liqaqwa Jesús hukanaqat kuskwits inwat luk matakwak chiruy beninki liqaqwa Jesús khunelik tashaq ahaqat salapa bal Inka tashaq chichinang klapa, inka chichinang klach ol chirish liqaqwa Dios.
Utrajlal kutan kiejo likisheli apóstol Juan, chalqat at agua Jesús. Banu usilal, chalqat. Makana ushkaurisin kilakwi, makwi leble juntesal. Il la kuela at. Di junelik, renakla babalin ta luktak. Renakta truks ashte senkila kwipche junkwakil saruk, lak kolonela kwe. Ligish ashte silish am sash kabalish nimal la rabal chiruli cruz. Mokon tolo elk lak kololakwe. Li Dios chosop te sinkakwe, nagat koy penisa junchik lekak angel.